Kanyang laki din! Oy, Bernardo, nagapam. Napangkuin lang ko dagiti ginatang ko abuti ken landok. Anya ngay day taimot mo. Pangaldawan may kadagiti agi inak manang. Bagas amay sa kilaw ken may sa apiraso abangos. Umanay day ta, akanan nyo. Umanay manang. Agtrabaho ak intong bigat. Gumatangak tumanan ah. Una yan apa nagbiag day ta. Sangkasapul, sangkasangyo pa yan. Anyamat na ito ginatang mo. May sa kilo na ang abagas. Agan anos ka kadi bakit? Umanay nga ro dahito ginatang mo asidaan. Kat lima dagiti anak mo. Uray da kay latiag sida ah. Di gulati sida kon. Iso akaduam ti digo ken nateng. Ay no, Bernardo. May maum-uma akon iti kasto ang panagbiag. Ay na, agan to lata swerte adumteng. Tapna mom, uy ang dagiti kaaruba ti panagbiag tayo. Bimak ng daaminan. Datayo lang ang tagrigrigat. Uwan nga rod. Di manang kulasa di nasabat ko. Katawanak. Apay nakakatawa ka diti lang nga kaya bakit? Ay, gapo siguro ay iti kinangisit mo. Sapay kulot day tabuok mo. Kaskala negro. Nagsakit mo ti bagbaga mo. Napudawak mo't idibaruak ah. Ah, Ni misitak ata kanayo nakarumrumwar ngagbisbisiklita nga gatgatang iti botay. Landok, lata, kano anya pa'y dita. Di ka katagyaman, panagagatak ng asawa mo. Marsha, nasabat ko'y din na minsan nga aldaw nila kay mo. Nagaanos man nga agatang iti bote kan landok. wan manang. Iso lang amin ti kabailan na atrabahon. Sa bagay, no saan ang nakalpas iti panagadal, narigat at talaga ang makastrak iti trabaho. Imbag si ka manang. Tamang opisina nila kay mo. Ay na, nabayagan na regular iti kapitolyo. Ay, imbag man, manang. Iso ang nakagatang kami iti lugan mi. Kan, naipatarimaan ni pa yan ti balay mi. Dahito'y labalay min, ti kabasitan dito lugar tayo. Kat, kasanungay ang mapadakkalyo. No agat-gatang laang mat iti bote kan landok nila kay mo. Manulaang mat nga iti sapul na iti kasta at trabaho na. Ay sus, manang, ninsamot lakay mo dahit agdadrive iti lugan nyo. Ay, dumparan datan samot tayo. Ay, naglokol? Dandanin natan madungpar. Ay, pasensya kan ha? Kasaritak man nila kay ko. Unta! Apay, agan ano ka? Dandanin ha kami nadalisan. Nakainom mo ang around. Nabartak ka manan. Kanayon kamatlatan nga agawid ang nabartak. Kanayon aya. Ay maturo ka. Kasano ka nagtrabaho akasta ka? Ay na, unay kat anirbyos kon aya. Apay apang pampagam dahi kabarukong mo. Kasano, dandani na kami nadungpar ni Manong Dulpo. Apay ngay? Ay, jak man mo. Dire-diretso matlatan dyan lugan na iti pag-istoryahan. May kanimanang kula sa akaslaawan preno dyan lugan. Amang ano na Bartak? Siguro Kanayon mo tama Bartak. Malabsa ka makininom iti waiting shed no kasta mo malang. Awisin nak pa ya. Ang mga responsable ang asawa. Jak kayat. Ay, nasaya at mat ano kasta lakay. Uray uyawendak dagiti ka aruba nga gat-gata nga alang iti butik ng landok. Nangisit kan kulot ti buok na. Awan mo't bisyo pa kahit. Ay, uwin nga rod lakay. Uray awagan da kon iti negro. Tanaano sa kan responsable a padre di pamilya. At iti balon mo, Dolpo. Ikarga mo na di tabag ko. Masapa ka nga agawid into no malam ha? Gano, overtime kami ngay. Overtime? Adula amin nga overtime nga ibagbagam. Ne, anya na yung nakakarga iti bag mo. Danom. Anya adanom? Kat no inangot ko agat arak mat. Danom day ta. Agin inom ka iti opisina yo? Ay, ikatan na kan ti boss mo no kasta ka laang, Dolpo.
April? Manang Marcian. Apa yan? Ano day tarupam? Kan, yung dagdagi tamatam. Makakita ka pa Matay ako. Sige. Umunag ka. Saan ang mabalin ang matay ka dito, Ruar? Agtugaw ka. Tagasak day ta black eye kun bukol di tarupam. Manang ko. Sige. Agtugaw ka. Ibagam, no anya tinapasama ka. Nilakay ko. Anya? Nilakay mo ang nakagwap-gwapo. Nagtayag akas la artista. Dinanog na ka? Kasta ka di? Nagsinungbat kami ngamin. Tanya? At da babae naman ang. Saan lamay may sa ti babae na. Mano ti babae na? Ado, limansa. Nagadon? Day takot ngamin, nakiasawa ka itinagwapo. Ay, sakit mo't gayam iti ulo. Manang. Hey! Nakaduak ita. Ay, ne. April, si ka dita. Owen, Manong. Apay na ano ka? Sino ti awan konsensya na anang danog-danog itirupan? Ay, nilakay na. Ala, ingkaagluton. Taagasak na iti sugat itirupan ni April. Ay, buwan bakit? Ay, mas matkit diti si Dain ta ita. Tado tinaglakwak iti butikan lang daw. Sige. Imbag ka pa'y Manang. Tamay baon mo agluto nila kayo mo. Aglabapay Aglinis dito balay. Ay na, nakaan-anos ni Manong mo. Nilakay ko. Awan lang aro din trabaho na. Sadot pa'y, agbabae pa'y. Nagmalas kan anak ki asawa. Ading ko. Apay manaw, Tumagas na ba dito itagsyat tayo? mapanak pa agila ko iti butbutay. Umay kang hindi. Pati no nagagat kalaw na Inton maminsan ton manaw. O sige, mapanak ko. Bakit? Agreklamo ka pa'y kaday? Naimas to inyawid ko si Dain. Apay ko mga agreklamo aknay. Sus! Ano doon siya? Kaslada na idong. Bakit? Naidong parsamo dilugan ni Manong Dolpo iti dakala kayo. Ay, sus! Nakaw. Nabartag sa manin anag maniyo. Indak man kitain. Mangan tayo pa Bayam tamangan. Inak kitain ni Manong Dolpo. Kita ang kinapasamak, Dolpo? Nakita ka man na itong para dialogan dito kayo. Di na pabasulan. Apay kumaasaan? Kat nabartag ka, nag-drive. Basol dito kayo. Apaya sana naglisi. Ay na, kasano nga yan? Marakrak-rak mo tantoy bisikleta nga da sidecar nga. Un nga ron. Kasanon nga no karga ang itinagado abote kan landok. Ang mga numabati ti sidecar na. Ada plano kahit Anya ti planom? mga lata iti tricycle. Tapno sa anak umat ang mabannog ng agpidpidal. Ay wen may mayat manenday taan na panunot mo. Uray hulugan. Tano sa anak nga agatang iti buti landok. Agpasada. Di adamanin mainayon na kwarta tayaw. Ay, wen lakay. Ay mayat day taan na panunot mo. Dagdag kita, ako nada. Sa dinuti pa na, manong pul daw. Sige kayam tayo naka-tricycle. Agawin na ka. Ni, nabartig ka manin. Umay kang tay tulod kay Jibalayaw. Baro tayo tricycle mo Hulugan lang manong. Ang progression, tribiyag mo Saan mo't manong? Umay ka kitin. Aglugan ka. Nakitakmat nga intulod mo ni Manong Dolpo di tabalayda. Agirig-irig mo ngamin ang magmag na iti kalsada. Nabartak manan Ay, kasano ngayon no mapanagtrabaho? Kanayon mat anabartak. Problema nga ron ni Manang Kulasa. Sapay regularan ijay kapitulyo. Sayang mat jay trabaho na. Agtrabaho pa nga ni Manong Dulpaw.
kalatan agin inom tiar aramidam si kaalaklakayan. Ah, Sinayang mo dagiti gundaway adimteng iti biyag mo. di ka man sumanaw. Kasano nga itan? Kat inikat na kamutan iti trabaho gapu iti kinaartek mo. Naawanan da, itinanos nga empleyado. Ay, intong par mo pa jay lugan. Maturo ka na. Sayang, Dolpo. Ado ti sinayang mo. Ita, kaasin ti panagbiag mo. Da kayon samad di akin kuko iti kabarbaro a junk shop dita junction. Ay, wen manang. Kasano, mado ti suki nila kay ko. Iso na panunot min ti mangipatakder iti bukod mi a junk shop. Ay, nagbiitan a nagprogreso ti biag mo, Marsha. Agbisbisikleta lang nilakay mo. Kan agat-gatang lang iti bote kan lando. Ngam ita, adan bukod yu a junk shop. Nagagat nga min nila kay ko, manang. Kat dayta ti pagbilibakkan ko na. Naimbag ka pa'y, Marsha. Nagswerte ka iti asawam. Ay na, no tinaasawam kat nagagat, asaan amang martag, kan saan nga agsugal, kaskalan na nga bak, iti loto. Ay, pudno launay dayta. Anya lakit din amalas kung tamamartak tinaasawa. Swerte ko man, tada trabaho na. Ang gapo iti besyo na, kaasi itan ti biag mi. April! Naan ano man ang day tarupam? Pinagbalinak manan na pancingbag nila kay ko. Anya? Unay matanda dyan nga asawam? Manang, asino nga'y takin ko pa dito nagpintas alugan ang nakaparada dito sangwanan ti balayo. Lugan mi ginatang ni manong mo. At lugan nyo? Wen, naanos ngamin ni manong mo. Nagmayatan ti biyag mo, manang. Sika, aging gaita, ipalpalubos mulat ta adangdangran na ka ti asawang? Di ka lamaas yan, di tabagin. Nabiit mo ti pa nagprogreso ti biyag na Bernardo kan Marcia. Katsika, anya ka ita. Awanan trabaho, kan awanan kwarta. Ay, awan pa ikatang iti arak. Ay, nasayaan mat, no kasta. Nagrigat ang tikas to bihag. Talaga anarigat. No inanadam ko majay trabaho. No inanadam ko majay trabaho, idi. Yada ko mapailang aging gaita. Nalpasan, awan nga ron trabaho kon. Agistambay kalatan nga agnanayon. Agritiro kanto nga istambay. Ay, agore ka man. Ninsama Bernardo di rumor e di balayda. Wan, iso. Ay, inak man ka sarita. Bernardo, Ni, apay manaw? kasarita ka kuma. Apay aya? Amo mata na nabayag nga wan trabaho. Wen nga ron. Nabayagan nga wan trabaho manaw. Kasano ngayon ti pamilya? Ay, ala, inak man nga agtrabaho iti junk shop mo. Anya? Kayat mo? Una, sana nga agpilpili iti trabaho ading ka. Sa bagay, agbirbiro ka kiti agtrabaho di junk shop. Ay, alawin na kun. Ikarek, sana kun nga agpartagpay. Sige, nasayad mo kasta. Ala, mabalin nyo timang rugi inton bigat, manaw. April, nagadumatan a karton dagitawid mo? Pinanawan min di asawak, manang. Ay, nasaya at matno kasta. Agasam, tadanugan na kalangarudan. Ang babae pa'y. Wan nga rod, iso ang makipagnaod kami pa'y lang kadagiti anak ko dito'y balayo, manang. Sana bale, tadakkel matan to'y balayo. Adun ti silad na. Ay katwan Wan gaya, manang, matulungan nak nga ta ni Manong Bernardo ang makabirok iti trabaho. ay kat sikan ti pagbalinan mi a sekretary na ija junk shop. Mabalin, manang. Wan, ay, mayat gayam tikas dyan negosyo. Saan kan nga umadayo pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anang, sumurot ka ijay auditorium. Awan lat hilig ko nga agbuya iti beauty contest. Suportaran tayo mat aji kandidata tayo. Ay na, si Kalatan, maturugak laangan. Asino ay ati kadwam amapan agbuya? Da Joyce kan Maricel. Ay, kadwam gayam dagiti gagayam mo. Uy, addadan san gitarwan. Sige manang inakon. Agbati ka nga rudan adito'y balay. Wan, alwadam ang mga nuuyawan na kamananday jay a Joyce. Ay na, nagaduti tao. Napunon di auditorium. Awanan pagtugawan tayo. Kadmang kita tayo Miki, nag-make up ka met kumaa. Nag-foundation ka. Taapay aya. Madlaw na kita ng dadakkel akamurom. Ay, sapay nagtubudan san dito'y tenged ko. Si Kamat. Di mo mo't uy-uyawan ani, Miki. Ay saan? Ibagbagak lang tipod no. Tauray yung nakakamkamuro ni Miki na pintas lata. Napintas ka no nagaduti kamurom. Awan san ti pagtubuan na di tarupa. Saanin na nagtagtaga rin ni Miki? Nasaktan iti imbagam kankwana. Ay, sorry Si Murot ni Joyce kadagiti pada na abakla. Bayang, nagmaditi ugali na dayjay agayam ta. Ay, wan nga rod. Nagaduti nakangag ija imbaga na kanyo. Kunamatla no asino akapintasan. Nakangis-ngisit matla nga rod abakla. Alam, dito'y talaangin igid nga tugaw. Saan tan mo umasidag kan kwan? Apay nga min asin Murot dayjay abakla. Inayabab nga di. Isul tinangawis kanya. Ay, nakauy-uyaw. Saan ana saya at agayam tikas kankwana? Linibasan ni Joyce manang. Marurod kami. Agasam, inuy-uyaw na day tirupak anagado kanu ti kamuro na. Imbagak matan na uyaw at talaga dayjay a tao. Apay nga minta nakigayam ka kankwana. Kut, kaaruba tayo gaya. Uray man kaaruba tayo. No naalas mo't ugali na. Iso aliklikam langan. Ay, Agay ayab man. di mo sungsung-batan. Umay malaki padulit mo cellphone mo. Ayawan gayam. Addakin kwa na ti cellphone ko. Sige manang tenak alaan. Sige. Ay, muna kay gayam nagawid ka ni Maricel. Nalipatan mo ten nga da cellphone mo kanya. Ay, wan nga rod. Agyaman nak Oh, adtoy. Awan binasbasak dita. Ora amok ti password mo. Amo meten, napatag kanya ti kunada a privacy. Sige, agawid akon. Amom ka din, no apay nga imuna kami anagawid kini Miki, di rabi Apay, adanas ka na maamwa. Gaputa saan nakaakayat akadwa. Kuna na dayta? Inuya umuntumot nga menjay rupa na. Ay na, prangka ak talaga. Ngam ibagbagak lang tipod no. Katkas jay mat ngamin ni Miki, saan naakayat ti madildilaw. Ay, kaya't kulaang agbalin nga awen. Tapno agasa na ti kamuro na. Saan na amaawatan dayta? Sana bale, ag-sorry akto. Imbagak mo't ngamin kan ka. Nga agasam day takamurom. Tani, umadado. Ay, jak pinanpansin idi. Ang gapo iti pananguy uyaw kanyak deje a Joyce. Masikuran ako. Ingka agpaderma. Idi pa lang nga ibagbagak. Mapanak man lang. Nilaangan Maricel kipakigay ma'am. Imbag day jay, tanasing pot. Ay, wan manang. San amatagtagari day jay. Nasaya at agayo. Pilyam nga minti pakigayam, ma'am. Saan basta-basta makigayam ka? Gapo lang, takaruba tayo. Ay, liklikam day jay a Joyce.
Ni Mickey ngay, manang. Ay, ada na panan na. Ay na, di nakinuray. Nag-text sa kaurayan na. Agap apura ngamin. Ay, sige nga, Rod. Nilangan Maricel tinakdagasan. Baboy! Nasaysaya at pay. Eh? Saan kamot ngamin anasaya at agayam? Iso apampanawan da ka. Ay na, di mo na ipartakan ati Magna. Tanaka mini-skirt ka. Sapay ada islit na di talikudan. Di nakman pakibyangan si kaabakla. Na, kaguran na. Kas makita, kas lamapisang na ta mini-skirt mo, Mangrugi ka man nga aguyaw ako na bilbilangan ka. Ay na, concern na nga, Rod. Inayadam, ala? Ay, Ha? Napisang samot ang tislit na iti miniskirt ko. kung nakamingkan ka, di nakpatpat yan. Mababain ako sa pinagado ti tao. Ato iti jacket ko. Paglingad mo, tapno malingdan. Anyat aramidan ta. Inta gumatang iti department store iti usaram nga agawid. Ala inta nga rodan. Magnakan. Adda klaon dito likudam. Imbaglakit tinta nakagatang ta itinalaka apalda. Ay, kung nagtumad kan ka, asaan ka abay-bayan, girl? Basta siya ti kadwam, awan ti pagdanagam. Kasano nga ay, noawan kwarta kapag bayad ko dito yung restaurant. Ay, danag mo. Siya ti agbayad. Sayang anya. Kadwata kumamot ita ni Mickey. Adda nga rod na panan na. Patsaman. Kinapudno na saan nakakayat akadwa. Awan matbaso ko kan kuana. Jay, akanahin mo nga pa ng dildilaw kan pana. Kinagura na, gapo iti dayjay. Sensitive ngamin ni Mickey. Saan na akayat ti madildilaw? Ay na, uray nang iwata, kandiretsa anak nga agsao. Noan niya ti makitak, ibagak. Sa anak a plastik, akas kadagiti daduma dita. Adda napan ko in follow up iji munisipyo. Iso anasapa ak apin manaw iji balay mi. Dinagas nakakano ni bakla, ijay balayo, ng maawan ka. Ang amok at talaga alikliklikam. Gaputan nagalas ti ugali na. Amom, iti nagkuyog kami. Siyak amin, tinagbayad itikinan mi. Ay, unay matdaytan. Hindi agbain sika. Imbaglakit din ata sa anak asin muraw. Nagadupay ati agkakadakas nga imbagbaga na maipapankan ka. Anya ngay dagitan. Bay amon. Masaktan ka laang. Ang may salaang ti maibagakkan ka. Saan anasaya at tao dayjay abakla. Adda ka din ni Mickey, manang? Umunag ka Nakaidda. Tama di ka no ti marikrik nana. Adan samot sakit na. Ingka kitaan. Tamanon nga aldaw asan arimrimwar. Mickey! Ay, nasaya at man tayo may ka dito'y balay, Maricel. Agpatingga aklang dito'y ridaw ti silid mo Tadyak kayat ama akaran iti sakit mo. Ay na, saan mat siguro ang makaakar to'y sakit ko. Dimlaan mo Naguray ka, tagusarak iti face mask. Apay, anya ti umay mo ibaga. Kwa, umay ka kumaawisan. Agpasyarta iti sentro. Sa anak ama ka umay. Nilaangan Joyce ti inak awisan. Sige, inakon. Agpaimbag ka ha. Mabuting siguro ang maakaran ni Maricel iti sakit. Iso asaan na ka nga inasitgan. Mabutang ka nung arod manang. Kat, sa dino ngay ka no ti papanan na. Diyan ni Joyce? Uy, agpasyarda ka no. Ale, agpaimbag ka. Tapno sumurot kan tumat kadakwada. Uy manang, nakapsutak mo. Agpapigsa ka Mangan ka ngamin Ni Joyce, di nakpay binisita. Idinto taam mo na ang masakitak. Imbagak nga rudan kan ka. Saan anasaya at dayjay agayam. Imbag pa ni Maricel, tapinasyar na ka.
Uray saan na ka nga inasitgan, kaputakas na nagbutangkan ka. Ngam at least, pinasyar na ka. Dua talatan amapan makijamin, Joyce. Ni Mickey nga eh. Saan man nga umay? Ang sakit. Nakaidalat na ijay balayda. Jak to pa inasitgan. Taamangan no maakara na. Anyat sakit na. Makaakar aya. Jak mo. Ang jak kaya ti maakaran. Ay, inakbisitaan. Ay saan ah? Maakaran ka. Ay, amangan na da maitulong ko. Makamo ka no maakaran ka. Di kan to umas asidag kanya. Inakat gumatang iti prutas kan tinapay. Itad ko kan kuana. Saan ka makijaming? Ay, saanan? Friend, dito'y mag-hospital ti pakadanunakan ka. In hospital nak ni manang ko. Ta saan abo mababati gurigor ko. Ay, namapan kami kung mamakijaming ka ni Maricel. Ngamdya ko napan. Tabinisita ka. Agyaman nak ang Joy. Ay, friend, ada prutas kan tinapay akanan. Tapno pumigsa ka. Ay na, agyaman nak manan. Nagsalita kami ka ni manang mo. Agawid ka nupay. Ket siyak timang bantay kan ka diti ospital. Nagsaya at kamatan agayam. Ala, agpaimbag ka, friend, ah. Taaddaak dito amang bantay kan ka. Manang, pinatumar ko iti agas ni Mickey. Ay kat, nasaya at mat Ay, pinakan ko matan. Nanganan, ay, pilpilitak ngamin amangan. Ngam, di na kaya tamangan. Ay na, nangan kami adwa, tapno ada kalangin na amangan. Kat ay na, naimas ti pangan na. Ay, nasaya at panag ko na, pagawidan dan inton bigat ni Mickey. Ay, wan manang. Alis to lang agimbag, tamang mangan matan. Ay, agyaman ak no kasta. Agyaman ak ititulong mo, Joyce. Ay, namnamag ani Maricel ti umay tumulong. Ang si kamot ti imay. Mickey, rumor ka itan dito ospital. Wen manang, napigsa akmat ngaminan. Dahito ka no pabaliw-baliw a panawon na ti makagapo no apay ang nagsakit ka. Kasta ka di manang. Sige. Mapan ko lang bayadan ti bill. Kalpasan na, agawid tan. Sapay nagadudagi ti iyawid ta. Umay natasukunan ni Joyce. I-drive na kano jay tricycle ni tatang na. Ay, nagsimputan ni Joyce. Ado a talaga tinaitulong na kadataday jay agayam mo. Ay, wan gayam, nakitak ti impos ni Maricel ijay Facebook. Impos na di panagjamming da kadagiti barkada na. Ita, amumon ti pudno agayam mo. Kan, plastic agayam mo. Wan manang. Napanagnaga mon ani Joyce aprang ka nga agsasaukan na tagari, isumat gayam tinapudno agayam. Wan nga rod manang. Hay, kasjay gayam ni Maricel. Italaan na amok ti pudno nga ugali na. Ita, amumon no asino ti rumbang apagtalkam agayam mo. Naimbagan ka gayaman, Mickey. Ay wan, naimbaga na kon. Kaano ka pa nakarwar ija ospital? Idi pa'y na minsan alawas No kasta, awan sakit mon? Saan kan ama kaakar? Sa anak ama kaakar. Si Kamat, imay nakto pa'y binantayan ni Joyce ija ospital. Ha? Binantayan na ka? Kunak man no pasyaran na kalaang. Saan ang mabutang ang maakaran? Ay na, tinapod no agayam, at dalat ta iti panawon tirigat ken namay. Kasta akmat ah. Ni Joyce akit diti saan arumbang apagtalkan agayam. Taam mom, ado ti maibagbagana ken ka. Si kansamot ti ado ti maibagbaga na kanya. Ay saan ah? Ni Joyce ah? O anya, makaumay kan ije picnic ti barkada? Sa anak nga umay. Kat, naimbagan ka matan. No addaman sumurutak agayam, awan sa bali no saan ani Joyce. Anya?
Saan kan asumurot kanyak? Saanan? Plastik kamat agayam. Ha? Anya lakit din ta nakagayamak iti plastik. Agpa-picture tamat at naipos tamat makita Maricel. Wen man, takanayon nga agpas pasagid ijay Facebook na. Ipakita ta naragsak ta nga agayan. Wen taawan ti plastik kadata. Ay na, ijay grupo da. Puron sa plastic amin. Good. Anyangay. Iso ayak kayat di grupo da. Wala, uray duduan ta, naragsak ta. Wen at least awan ti plastik kadata. Mabalin talata nga ibaga ti kayat ta nga ibaga. Taday ta ti pudno. Kat kayat ta asumaya at titunggal maysa kadata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nagpintas ti asawa kanya nanang, kasla artista. Materiales puertes. Di mo una ipasikat ti kinapintas ti asawam dadaw. Ang mga no sa bali ti pagawatan dagiti makangag akakaruba. Talaga mata napintas ti asawak nanang. Siya kung ti kagasatan alalaki dito'y barangay tayo. Mala, ingkakid din asikaswan dagiti sangaili. Ado pa'y ti saan anangan iti panagkalay kan ni Rose. Wenanang, kalpasan ama asikasok dagiti bisita, ni Matraus ti asikaswat. Nasgan na makado kami. Anya, Ay na, naggana sinjaw. Dalpasan ti kalay sata, Rose, bakit? Aglabing-labing tan. mabit lang dadong. Apay, Rose? Ikatam dagiti ladawan datatang kananang mo dito'y selekta. Ha? Apay ngay bakit? Ay, nagalas ti tsura da iti ladawan. Kas dalalan niya. Anya? Ay, awan ti labing-labing. Aging gaad di mo maikat dagiti aladawan, dado. Apay nga inluar mo dagiti aladawan ni kanitatang yaw, dadaw. Nanang, saan na kayat ni Rose akitaan? Anya, taapi adi na kayat akitaan dagiti ladawan may. Kasla kayo kano alalya, nanang. Anya, ha? Ti awanan ba'y na babae? Imbaga na ti kasta? O nanang, iso ngayon paikat na dagiti ladawan yung kinitatang iti silid me. Man nakibiyang dayjay a babae ah. Ha, agyaman pa'y kitday. Tainted ni kada kayo tinalawa asilid me kanitatangyaw. Pangikabilak ngay kadagito yung aladawan, nanang. Ipan mo iti silid ni kanitatangyaw, anak kaw. Ay, nagalasan ti ugali dayjay nga asawam. Mangantan, Rose, bakit? Nakadasaran dagiti taraon. Diyak kaya ti manganda to. Apay ngay, bakit? Nagngisi ti kaldero ang naglutuan ni nanang mo iti bagas. Anya? Ijay nga min dalikan ti naglutuan ni nanang. Iso na ugingan ti kaldero. Yada yung kanyak tinapoy. Ang mga nadabakterya na. Kasanukan? Anya nga roden ti kanam? Igatangan nak iti ka iti restaurant. Anya? Uno saan? Ag-order ka iti online. Ngam, addan na luto asidain tayo. Saanan anas kan nga agurderak pa iti online? Saan na kamangmangan? No di nakiorderan iti ka iti online, dado. Anya? Napintas nga agpaiso ti asawam, ngam nakarartimot, dadaw. Agasam, iorderan pa iti kanan na iti online, ha? Sa nabalin nanang, tinapatag, napintas ti asawa. Ay kat, makaamo ka ang mga sikaso kan ni Rose nga asawa manak kaw. Yawat mo amin na kayat na. Makaamiris tao, nanang. Duapay lang alawas na dito'y balay. Agbaliw tumot lang ti ugali ni Rose. No makaamiris No ngay saan? O, di agparikot kan tao. Nakasarsarak kan iti bang tagabukan ka. Apa, yakit kita nakraus. Adarugit iti ropa. Nagpangit ka, tatang. Anya, nagpangit ako nam. Wan, tatang. Nagpuskol ti bibig mo. Na, uyawin pa yan, nakatugang hamraus. O, anya ngay day tatang, day tao, Dahito at dahiti lapayag ko ti ipunto daw. Wan, tatang. Rating day tao
lasag ang nagtubo iti abay ti lapayag ko. Kas kalagro-pro pa akaldeng. Da, anya. Anya tot katawa, Marlon. Ay, nakasarak kayo ni timanugang anaw-yaw, Uncle. Wan nga ron, Marlon. Imbaga nakiding agro-pro kakalding. Hoy, Nakatumpong itinauyaw ang asawa ni kasinsinda daw. ada ibagakan ka, Marlon. Yati baga, Uncle. Adam amam amang gagamon. Apa iti manggagamaw, Uncle? Ipagamot ta ni Rose. Anya? Pagkabibawon taman ti bibig na tapno pumangit. Ay. Madiday ta na panunot mo, Uncle. Takas day ta. Sigurado napintas ken gwapon to dagiti agbalin nga anak ta bakay. Apay ana ibagam dayta, dadong. Gaputa napintas ka, ken naggwapo akmat. Gwapo ka idi saan pa'y nga uso ti tao. Anya? Nailaw anak lang anak ki asawa ken ka. Anya? Agbababawi akon. Isublin akon ka ni tatang ko. Apay nga, Rose. Saan tapay anatawanan ang nagkalay sa... Ay, basta, isublin akon ka ni tatang ko. Diyak kayatan diti balayo. Anyat problema. Problema ti asawak tatang. Ba, sikat tinang ibaga, nagpintas ti asawam, itag problema ka. Aha. Adan samot bagbag ti asawak. Anya. Agkakanat dagiti mapampanunot na. Isublik ka nun kinitatang na. Ay, ka isublim ada gusto na. Nagbayag ka na mga isublay. Ha? Paisupay apakpakanan, ti asawam. Aha. Apay akas tamot ti bagbagam kan kuha na tatang. Basta. No kayat nanti agsublay di lugar yu palubo sa maun. Ibagam kan kuha na asaan nagsubsubli dito balay. Imuna akpay anag sikog ngam iti sika ipagraws. Saan kayo kadipay anak kabukal kin ni kasinsin adadaw? Diyak kaya tagsikog Wendy. Anya? Apay nga ikat agasawa kayo matan kin ni kasinsin dadaw? No kaya't natimaadaan iti anak. Iso tagsikog. Saan ka ta siya? Anya? Ang mga nulumaadak akasken ka no agsikugak Wendy. Kas kala imbal abaka iti day talangam. Nagngisit pa iti taltal mo. Ay, si kamot ti lumabas diti parangan ipagraws. Di nakman kasarsarita bayaw Marlon? Napudot sa ti ulom ibag. Diyak kaya ti makakita iti kasken ka bayaw Marlon. Anya, di nakayat makita kat nagtairak mat ibag. Anya na taor ti sasawam dita. Kas kala agro-pro pa aduggong. Anya? Ay Winday, apay aditi likodan ti balay mi tinagnaam. Yak kayat makita nak ni Rose ang manugang yung ante. Taapay. Ibaganan tumanan ang nagnisit ti tiltil ka. Anya? Naguyaw day di anay kamkamang. Adaytan. Ison ti sumungad. Ay, sige ante. Lapsan ka pa'y. Inakon. Ang mga nuuyawin nak tumanan day ta babae. Anya matinday ta abadom, nanang. Apay ti badok, Rose. Kas labado tinatay. Hey, nagalas. Violet ti kolor na. Anya, ingkag sukat nanang. Kas kalaglang lang nga nabalsa mo. Nagalasan day ta nga ibagbagam. But namat. Nagpuskal pa ti pulbos iti rupayo. Ate yu pa dyan nalamaw nga ulo ti baboy. Anya. Di nakman isuro si kadado. Ano sa ti ugalik no kayat mo anasaya at ta. Uwan ang... Di ka nagsaupay. Ipangalngal ko day ta dila makitam. Anya lakit din ni Rose. Nakauy-uyong ka bakit? Kasano? Kat isuro nak nanya ti aramidak. Apay, jak amo aya ti aramidak? Ha? Kunamlan asino kang agsasao? Ay saus, nagadun ti imbagam. Ingka man nagdigos? Apay ngagdigosak. Kat nabangluak pa'y mait. Anya ana bang lo asasawam dita? Ha? Nagalsampay dita kilikilim. Iyo! Ay. Saan mat na maidrawing tilangam kasinsinda daw? Ay, kunak no siya kung ti kagasatan anang asawa dito'y lugar tayo. Ngamsaan mat gayam, kasinsin Marlon. Apay kasinsain. Napintas ngagpaiso ni Rose. Ngam nagalas mat ti rumrumwari tingiwat na. Sana bali ata napintas mat ni Rose kasinsain. Day tamat ti kinong kunak ide kasinsin. Sana bali, tanapintas ni Rose kung kunak ngam di mat agbaliw. Mala, di kan aglitay kasinsinda daw.
Anda ditan, di mo may babaway. Sayang tinagastos ko anang ikalay sa kinkwana kasinsin Marlon. Kayat ko nga ibabawi. Anya? No maisublik lang ko mati panaway. Jak inararam ni Rose. Nagalasmat gayam ti ugali na. Makasugat itirik na. Apay adinak matan ka sarsarita, Dado? Awan? Anya nga awan? Kagurgura na ka di, ha? Saan? Anya saan? Katmadlaw iti langam nga ada sakit tinakam mo kanya? Awan ko naklangaruden. Adda. Awan. Adda ko nak, Anay ko? Apay ngagkatos ka nga, Rose. Hoy, di nakpakpakitaan iti saan anasayaat, ah? Anya ka lagi din ay agkabil ka ba yan? Saan amabutengkan ka? Huh? Uray pa agtutuon kayo kadananang kantatang mo amakilaban kanya. Saan amabutang? Anya? Uray pa agkakadwa kayong agkakaruba. Saan naglata amabutang kada kayo? Naguyong kamatan, Rose. Iso at nanangam tigaraw mo, Dado. Ay, iman kamit anak kau. Dangran nakalang ni Rose nga asawam. Tatang, Dahita babae nga ipaspasikat mo na pintas. Napintas nga agpaisaw. Hanggang maatiw na pa yan, te agngar-ngar alyawn. tatang, Mag-uuyong dahi dyan nga asawam. Ay, stay na uyong kunak ko ba? agbababawi ang anang asawa kan gwa na, tatang. Awanan ti maramidam, anak kau. Anda ditan. Ag-asawa kayaw. Agtalawaksan. Anya? Siga pa yan ti agtalaw kat siga ti bumalay. Ni Rose ati pumanaw, tayo suti na ikamkamang. Ditay kasapulan ti babae, akas ken kwa na. Wala nga nga ulo ti bangus ti paperwork. Ay, mapisina kun kat. Ha? Sa! Hay! Pumanaw ka dita apusa! Sa! Ti awanan ba in apusa? Tabdi na kaya ti pumanaw? Bambantayan na pilot-loto ka bangus? Payman na barsaga ti aklo? Dahito ti aklo? Natamaak ni pusa. At nagtaray iti paglutlutuak. Ay! Anay ko! Naipuyat iti rupak ti agburburok a mantika! Anay ko! Anay ko! Itaray na ko ni Diyo Hospital, Dado. Saan ako na makakita? Gaputan na iraman ti batak ka na buyatan iti agburburok a mantika. Asos, limtagan ti rupam, Rose. Nagalaskan. Anya? Naluto ba't tinday tarupam? Nagbalinan at chicharon day talapayag kinagong mo. Saan? Itaray na ko ni Diyo Hospital. Pangasim, Dado. Masyan ka kanya. Ay, itaray kay hospital. Ikarim nga agbalbaliw kan. Wala kay. Ang balbaliw akon. Basta itaray na ko ni Diyo Hospital. Napgasan ti rupan. Ala, papagayam! Ditan tinaghibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag na intay pinaulwan. Nauyaw, ana ikamkama! Dito'y drama tayo, Anyalaki Day! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Ay. Mangmangan ka manan, Joel. Di ka di mababsaw. Isulat ar-arami naman. Mabisingin na nga di mga anak tatang. Ay sinalbag ka. Nagdadakilan tilingit mo amang mangan. Nag-asang kami ti silay. Gusto magkalingat anak. Nag-imas tibakan ng tunano at silay. Dayta ati manugang sa lagling et no mangan. Anyalaki ni tata. Mangang kayo mo't ano kaya yung. Nagpada tayo ngagling ay. Si kalaing ti mangan. Saan nag-akaskin ka asarabusam? Anya. Talaga saan kayong agkinaawatan kinikatuga nga pari Joel? Uwin pare pito. Saklantan ti makikita na. Siputan namin nagaraw ko. Anya? Imbaga na pa sa lagling at ng mga anak. Dahita ti manugang. Sa lagling at ng mga kung kuna nakiding. Imbaga na pa iti kasta pari Joel? Uy, ay nagalas adanggay. Makapasakit iti lapayag. Balsamat ni katuga nga pari Joel. Isublim mo't lakin kuanan, no anya timbaga na. Anya?
Kasanungay dayta paray. Kastoy matibagam ken kuana. Dayta akatugangan sala bumangon numangan. Kunan mata, tapno makabalis ka. Unang paiso niya. Mayat dayta na panuno mo, pare bitaw. Dayta matibagam ken kuana, tapno patas kayo, pare Joel. Kwa, kasano, numakapungtot ke danugan na ngay. Yan ang problema, pare Joel. Amangan maglaban kayo lang. Sa dinaw tayang ti asawa, Marisa. Awan dito'y balay, tatang. Apay aya. Ibaon ko kumamapan gumatang iti chinilas ka. Anya? Ibagam tuman ken kuana dayta no sumagbay. Ay, masadutak nga may niya agudong ita. Un, tatang, ibagak to. Ibagam nga ibagakan kuana dayta, Risa. Nginat-ngat nga minti aso niya chinilas ka. Inaramid na mata na pulutan. Anya lagit din ni tatang. Mapulutan ayamot ti tsinelas. Pinulutan nga ron ti asaw. Isuan na dadahilan niya chinilas ka. Nabartag ka mat anagawid. Sapay sapsapulan na ka ni tatang. Kanya tibaga na ya. Apa sa bulan na. Ibaon na kaamapan ija ili. Kat igatangam iti chinilas na. Tokak! Anya tukak? Jakto pa'y makagatang iti chinilas ko. Isuki din ti mapang ko'y gatangan. Alam mo sa akan amag na. Ay, tanangam ti agsasao. Ang mga numangag na ka ni tatang. Kabusor na kanto manan. Naglay nga gibaon. Abay, di nakabayalan timag na mapang gumatang. Hindi mo pigsahan ti agsao. Mapankalatan tapno awan riri, Joel. Puwintin pagatag mo, chinilas mo tatang. Mudtoy. Gibayad na ngay. Anya bayad na sa asawam, Joel. Kwartak tinggatang ko'y tinita chinilas. Ilistampay lang. Anya tilistak. Ilistampay lang nga utang ka. Anya. Apay, tersi na anas kin nga ilistak. Bayadan nyo kayo din taniawang kwartak. Awan pa'y kwarta kapag bayad ka. Iso nga utangag pa'y laang. Mas pa. Naglay nga, dilaw ti amam namang mga anak. Kita man ti aramid na. Kariring na pailang ka, aldaway. Di mo latan ikaskaso ni tatang. Ay, man nakatugaw iti lamisan. Sigurado amang anay. Nagrawo mo nga ro. Day tangiwat mo, Joel. Ang mga numangag na ka. Makapasahar mo dagiti ibagbaga na kanya. Ngam iso mo nga ro ti adamadi nga ugali na. Joel. Nulabsan ti agsaw. Iso ti sadot. Saan kita siya? Tapno adamat sir-sirbi man ay kamkaman. Ilutan, tinasakit asaka. Anya? Ay, hindi ka reklamaw. Basit lang dayta pangibabaw na kin ka. Saan anadagsin na trabaho? Wala nga mdyak mo ti aghilot tatang. Amom, naglaka. Ha? Adto yan, tisakak anasakit. Na, saka ka di dayta tatang. Wen, sakak dayta. Apayaya. Unak no napuoran abagas ti kamutay. Nagnisit kin kaururat. Ay. Uyawan ka diti sakak, Joel. Ay saan? Nakyo, ti saka yaw tatang. Ay naaw-awatem latan ni tatang Joel. Di mo tutupan talakayan. Nagjakla katugangan, dinisnog kaon. Anya? Ibagbaga na kang awan, sir-sirbi ka na kamkamang. Agpada kayon iti ugali ka ni tatang no tutupam. Iso abaybay amon. Ang mga no agkabaw pa yan. Ay, diya kung makaano, sir isa. Pasit langan, ang pandisnog kung tila kay anak bangsit isa ka na. Anya? Makasinsidaak iti ikan. Igatangan nagmankid di ijay ile. Sikan ti mapantatang. Sikan. Sikan ko nagmay. Ibaon na kidin ang katugangam. Nangalaam tilaing mau, salbag ka. Di kay nga ron agunget katugangan. Na, katugangan kun ko ng matlatan kanya. Tatang ko ng mata. Wanayin katogs. Anya agkatog sa sasawam. Bagtit ka. Ang bagel ka. Agkakanad na kiti bagbagam. Sa anak bagtit tatang. Sikat ibagtit. Ay, sorry. Ay na, nailawan ko mo ngayon baga. Sinalbag ka. Bagtit ko ng kanyak, Joel. Nagsuri ak butin. Nailawan ko la na ibalikas ti bagtit, tatang. Na? Pakawalendak ka din. Diya mo yung gagara nga yung baga na dyan.
Saan kayo abag-date? Nakamisuot ka man nga umay gumatang itiikan, Joel. Kasano? Naglaing nga gibaw ni katugangan. Kabailan naman ti agudong. Maawatam latan, talakayan ni katugangam, Joel. Diyak lang makauawat, Lili. Imbag ano, sukatan na ko ba mo ti kwarta paggatang ko itiikan? Saan mo it? Anya? Siyak magkaroon ti paborito na nga ibabaw. Salbag ka na dyan, laklakayanan. Di mo sawanti kasta iti katugangam, Joel. Respetum lata. Katugangan is katugangan. Kunada nga road. Sakit ti ulok na dyan, lakay. Ay, kat anong sama? Tana ikamkamang kakit nga road, Joel. Ala, itad mong ti ikan nagat-gatang, tagawid akong Lili. Mabait lang nga road. Tamang ikilo ak iti ikan akayat mo. Ako hindi pagatay yung ikan, tatang. Nasaya at launa ay baraw. Anyang karti aramidak iti ikan, tatang. Ay ket, inka ituno Kartagam, tanay, mabisira ka. Anyang laki din ni tatang. Siyak pa ti pagtunon na. Huwen, tapno damat sirsirbi man ay kamkamang. Anya, ibagayo manan kanyak, day ta. Anya nga ron ti kayat mo nga ibagak. Day tamot la brief mo ting kamkamang mo kada kami a pamilya. Anya. May kamot dito'y balay, Joel, anak ka. Apay aya. Umayak ag-relax na nang. Kayat ko dito'y balayo ta na ulimat. Saan adito iti pagrelaksam? Ijay kampusan to ti papanam, tanaul ulibal. Anya, papanandak iti kampusan tao? Una, tapris ko ti angin ijay. Makarelax ka na imbag akaduam dagiti natay. May saka mo inanang. Imbis amalag anang ti barukong ko. Anyat pagparpari ko tamaya anak ka. Ti awanan bayin akatugangak. Sakit din ti paglutuan na iti kanin na. Ningay ko marisa nga anak na ti paglutun na. Kumana nang. No kabusbusor na anay kamkamang. Ah, kabusbusor kumot anakay kamanga ka. Anya? Kita ti katugangak paray. Nagalas ti itsura na anakaturog iti indayon. Nakangangamat amat maturog. Anya nga tanok, pisukak iti aluti tingiwat na anak nga. Anya, matayin ano aramidem dayta, maltutan. Ay, agbalin asa iro ti panunot kaw na makikitak ni katugangak paray. Agtubo ti sarak. Bay-bay amlata, pare Joel. May mayat no nakaturog ni katugangam. Tapno di nariribukan ti biyag mo. Sa bagay may tama ka, pare Pitong. Sidak day tatang. Nagkuna, sidak day ta. Kukwak day ta. Saan mo kukwa? Disnugan kan tupay. Kukwak day ta kimaul tinitim amanaw. Kukwak ata siya tinagpartay. Si kang agpaisaw tinagpartay. Ngam, siyak may ti akin kukway ti manaw. Anya? Day ta karay kay ti manaw ti kukwam. Ay manjak. Day tulangin lupo ti kukwak. Kukwak pa day ta lupo ti manaw. Day tulangin payak ti kukwak. Kukwak pa day ta. Day tuy barukong ti kukwak. Kukwak pa day ta barukong ti manaw. Day tuy nga ro din duri ti manok ti kukwak. Kukwak pa day ta duri ti manaw. Anya? Kukwa yung mga lamin ng tatang. Anya nga ti kukwak. Day ta sipit ti manok ti kukwam. Anya? Ay, biyagayay. Nagatidogan day ta sinaay mo, Joel? Nagriga ti makisama ka ni tatang mo, Risa. Ano samlatan ni tatang, Joel? Nakayon, di mo tutupan ko nakmanon. Kasano adyak tutupan kat naglaing ama ki apa. Ay, ate mo pa hindi aso kan pusang agapa. Di mo latan ikaskaso dagiti ibagbaga na, lakay. No saan la abasol ti dumisnog iti katugangan, dinisnog kon. Saan man aday ta ti ibagbagam, Joel? Taltalo tayo lang arudan dito balay. Naglablabusin ni tatang mo. Ala, palabsam latan dagiti ibagbaga na kan ka. Grabe di ka pala maturog, Joel. Ay, adda ko mamot maihandak no kasangay ko, bakit? Ha? Talo lang aldawon ti palabsay, birthday kon. Awang pa'y kwarta mo tapaggatang ko iti handa. Ay kat, saan kan nga agsagana Uri basit la ko masagana. Pansit no iso. Nairanamat nga ron nga awan kwartata. Uwan nga ron bakit? Kanayon analiday ti kasangay ko tawan pa'y maihanda. Nagkana sa tubig ko yan. Aksyon ko naman. Apay ngayon ni Deputy TV tatang, nagmayat ti bubuyak. Sapay madama ti bakbakan. At daya pagbayad mo iti kuryente.
Day talag buy-buy at aramidam, laglag. Anya, inawagan dak itilaglag. Wen, apay, at reklamam, ha? Ay, natatang. Ang mga numadisnog kan iti day tangan aramidam. Kagurgura kan alakay. Di kan kasarsarita. O di salang. Di uray di ka makikita. Tumokno sa dilangit, tigurak ka. Risa, bakay? Nagadumot asaga na ti adda iti lamisaan. Wen lakay, kasangay mo itang aldaw. Saan ka, day? Wain, Risa. Kasangay ko ngagpaisaw. Nangalamay iti inhandam. Ni tatang, iso tinaghanda para ken ka. Anya, ni tatang ti naghanda para kanya. Kunam. Wen lakay, naawatan ni tatang, jay pensyon na. Anya, ay. Iso nga agyaman ka ni tatang. Ta iso amin tinaggastos ka dagito'y asagana. Nay, simbangpet kamit gaya man. Joel, Barok. Uwan, tatang. Ay, agyaman na ka. Nagsingpot ka gayam. I love you, mwah. Di nag-agkan ah. Jak lang amin yung pagarok mo isaganaan, dak. Ay, agyaman na klaw na tatang. Ay na, pakawanan dak. Kung anyaman dagiti madingay nararamid ka. Di mon panunutin day ka, Joel. Ning kakit din ayaban dagiti kakaaruba. Tapno anda kadwa tayo amang ibaws kadagiti makmakan nga day tilabisaan. Uwan, tatang. Agyaman nakmanayin. Ay na, pat ganda mo gayam amanugang yaw. Nagkamaliak iti manang ipapan. Nakasingsingkot kay gayam. Wala pa bagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag nga intay pinauluan. Dagiti ang katugangan. Dito'y drama tayo. Anya Laki Din. Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay.